Hello again, tugaye ikaze kuri Mukire TV, aracyari Mr Sam nk'ibisanzwe. Hari inkuru iri kugenda ivugwaho mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Nta yindi ni intambara iri kubera muri Ukraine. Intambara perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin yateje mu gihugu cya Ukraine ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Iyi nkuru iri kubica bigaceka mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, aho muri video yabanje twakoze video igaragaza ubuhangange bw'Abarusiya mu bitwaro bya kirimbuzi, impamvu imwe rukumbi iri gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinjira muri iyi ntambara. Muri iyi video tugiye gusobanurira igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya mu buryo bw'ikarita, twereke intara nyinshi ugenda wumva mu biganiro. Ushobora kuba warakurikiye inkuru nyinshi zigenda zivuga kuri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine, ariko bakaba bavuga imigi myinshi ukaba utazi aho iherereye. Muri iyi video turakwereka mu buryo bw'ikarita igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, umenye ngo Mariupol nihe, Donetsk nihe, Luhansk nihe, Crimea nihe, Kiev nihe, ndetse n'indi migi myinshi igiye itandukanye ushobora kuba wumva bavuga muri izi nkuru ziri kubica bigacika mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye biri kugaruka kuri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. Turagusobanurira neza ikarita igaragaza igihugu cya Ukraine neza, twereke imigi y'ingenzi bari kugenda bagarukaho cyane mu buryo bw'ikarita, ndetse n'Uburusiya turakwereka mu burasirazuba bw'Uburusiya. Tugusobanurire byinshi ku ikarita wamenya bihuza iki gihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Iyi nkuru iri kugarukaho cyane, niyo mpamvu twifuje kubasobanurira neza kugira ngo niba ukurikira ibi biganiro ku yandi ma YouTube channel agiye atandukanye, bajye bavuga imigi ujye umenya aho iherereye bikoroheye cyane, ubashe kurushaho gusobanukirwa neza ibijyanye n'iyi ntambara. Gusa ko nk'Abanyafurika ikintu twakora ni ugusenga iyi ntambara ikarangira, kuko ingaruka ziri kutugeraho ari nyinshi cyane. Ngira ngo nta muntu utarabona ingaruka z'iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. Ku itariki ya 24 perezida w'Uburusiya Vladimirovich Putin yatangije intambara mu gihugu cya Ukraine. Uyu mugabo yatangaje ko igihugu cy'amahanga cyose kizivanga muri iyi ntambara azagicanaho umuriro kitigeze kibona. Ibyo yarabitangaje birazwi. Impamvu rukumbi ituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinjira muri iyi ntambara nuko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ashobora gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi. Tugwaye ikaze, tugiye kwereka byinshi wamenya kuri iyi ntambara mu buryo bw'ikarita. Gusa ko tudatinze nuko ubu ngubu umugi wa Mariupol bidasubirwaho wigaruriwe n'ingabo z'Abarusiya, ubu ngubu nizo zirimo kugenzura ndetse n'uburasirazuba bwa Ukraine. Iyi ntambara rero iri guteza ibihombo ku mpande zombi, aho Uburusiya bwamaze gutakaza ubwato rutura bwitwa Moskova. Ubwo bwato bwari ubwato bugaragaza ubuhangange bw'Abarusiya, kuko ni ubwato bwakoreshejwe no mu gihe cy'Abasoviyete. Ubwo bwato Uburusiya bwamaze kubutakaza. Ku rundi ruhande Ukraine nayo yatakaje indege karahabutaka, yari indege ikomeye cyane izwi mu gihugu cya Ukraine, aho ingabo z'Uburusiya zayirasiye ku kibuga cy'indege itari yahaguruka. Iyo ndege nayo yarahatakaye, ndetse n'ibindi byinshi biri kugenda bigarukaho. Intambara iyo yabaye ibihombo biza ku mpande zombi. Mu yandi makuru rero wamenya kuri iyi ntambara nuko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kohereza indi mizigo mishya zigiye gufashisha Ukraine kugira ngo ikomeze kwihagararaho. Gusa mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, hari abagabo bavuga bikijyana hariya mu gihugu cy'Ubudage, banditse urupapuro bagaragaza ibintu bishobora guhagarika iyi ntambara. Mu ncamake tugiye kubanyuriramo ku bintu biri muri iyo baruwa. Aba bagabo bavuze ko Ukraine mbere na mbere igomba kubanza kwemera ko itagira igihugu na kimwe ibogamiraho. Muri iyo baruwa banditse bayoherereza chancelier w'Ubudage Olaf Scholz, barayimwandikiye barayimwoherereza bavuga ko uburengerazuba bw'isi bugomba guhagarika ibi bitwaro buri kohereza muri Ukraine, kuko ari byo biri gutuma intambara itarangira ahubwo ikarushaho gukomera. Kandi mu by'ukuri muri iyo baruwa bavuze ko Ukraine idashobora gutsinda Uburusiya uko byamera kose, ahubwo ngo cyahagarika iyi ntambara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byose bishyigikiye
bareka kohereza intwaro muri Ukraine ahubwo bakimakaza inzira ya demokrasi mu biganiro kugira ngo babashe kurangiza iyi ntambara. Mu bindi bintu byinshi biri kuvugwa ubu ngubu mu makuru ajyanye n'iyi ntambara nuko Uburusiya bwafashe umwanzuro wo kugota abasirikari ku buryo batabona naho banyura mu mujyi wa Mariupol. Uyu mujyi warangije kwigarurirwa n'Uburusiya bidasubirwaho. Hanyuma tugiye kwereka mu buryo bw'amafoto igihugu cya Ukraine ndetse n'imijyi y'ingenzi iri kugenda igarukwa mu bitangazamakuru ku buryo uzajya urushaho gusobanukirwa neza mu gihe ukurikira nk'izindi video nyinshi zigiye zitandukanye. Tuguha ikaze ugiye kureba imijyi y'ingenzi ndetse usobanukirwe neza ikarita y'igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Turagushimiye cyane ugafasha umwanya wawe ukareba iyi video. Twizere ko asobanukiwe imijyi myinshi yo muri Ukraine irimo nka Kiev, Kharkiv, Donetsk, Luhansk ndetse n'umwigimbakirwa wa Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka wa 2014. Turagushimiye cyane. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubana n'indi video nyinshi turi kugenda dushyiraho. Hari nka video twakoze yabanje isobanura neza imbaraga za kirimbuzi Uburusiya bufite, impamvu ikomeye iri gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitivanga muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. N'ibindi biganiro byinshi bigenda bibivugaho tugenda tubisobanurira umunsi ku wundi, ariko uyu munsi ikigambiriwe ni ukubereka iyi migi iri kugenda igarukwa mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, kandi twizere ko mwasobanukiwe iyi migi myinshi y'ingenzi muri kugenda mwumva Uburusiya buri kugenda bwigarurira. Mu minsi ishize perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko 80% y'uburasirazuba bwa Ukraine ubu ngubu iri kugenzurwa n'ingabo z'Abarusiya bidasubirwaho. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kohereza indi mizigo mishya muri Ukraine kugira ngo Ukraine ibashe gukomeza kwirwanaho, ariko ibi bintu ntabwo Uburusiya buri kubyumva neza, kuko ubu ngubu iyi ntambara bwatangiye kuyifata nk'aho ari OTAN iri kubushotora. Ibintu bibi cyane bishobora guteza intambara y'isi ya gatatu. Gusa tubitega amaso kabisa kandi dusenge turebe ko ibi bintu bishobora kujya mu buryo buzima. Hagati aho Uburusiya bwiyemeje gusenya bidasubirwaho indege zose iri kujya muri Ukraine zivuye mu burengerazuba bw'isi zijyanye ibitwaro karahabutaka biri kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na OTAN muri rusange. Mu minsi yashize nabwo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko yahanuye indege yari yikoreye imizigo mishya ivuye muri OTAN irimo ibitwaro ndetse n'amasasu n'imbunda zikomeye zari zerekejwe muri Ukraine. Izo zose Uburusiya bwazitwitse zitarakandagira no ku butaka bwa Ukraine. Iyo ndege Uburusiya bwarayihanuye, ibisasu n'ibyari birimo byose nta kintu kimwe cyakoreshejwe. Tugushimira cyane wowe wabanye natwe, ngira ngo intego yacu yo gusobanurira imipaka ya Ukraine, imijyi y'ingenzi n'andi makuru adasanzwe ari kugenda agarukwaho mwayamenye. Ciao ciao.